Eversign Coaching Center Phaikuni Phaihiniar ni Kangpupon La Khaing Koira Phonilip MAC constituency ke parlo Koilamati Deikrum LP School along Kep Angdeng Kachari Osomara Tomaphan Coaching Center Kangpupia Jaime Kedengpon Koilamati Arlo Kachari Osomar Atum Kep Asat lang Kitok Dunjia Tomaphan Chiklojon Thoma Pharman Panong si Phaikuni ni Phaihiniar ni pen Coaching Center Ingpupipon la Labangso Eversign Coaching Center along Kadu Kavi Coaching ki Andunjia tum Bankrinar Kep Exam School pen Amen Chetap Dungdolo Kangpua me long Diupani College a principal Boson Rong Parsi Coaching Center Kangpu Ponapita ing Tipon Lapen Deikrum LP School Headmaster Sarsing Teron Arlong Rupat High School Headmaster Lawrence Teron SGB Raj Teron GB Tenjing Inti Lapen Kolom Sing Teron VP NPC Anparta Usumara Pia Potom Chetong Dungsi Mesen Pen Coaching Center Kangpua Jamek Peman Ponlo Eversign Coaching Center along Usumara Tumaphan English Third Maths Science, Hindi, Social Lapen Geography a subject anta Charlie Pon Longji. Kangpua me ehut Boson Rong Parpen Kaningje Pon ke Lapuson Osomara Tomaphan ke Than Kimum Ji Lapen ke Pathek ke Parejipu Kamatha ke me Piglo Lapen Choro Piglo Pusi Ningke Rungalam the Jaitekang. Deikrum LP School Headmaster Sarsing Teron Pen Kaningje Pon Thuke Osomara Phan Thidung Avarsai K1 pen Osomar akai kemi ke chok ponji aphan ningkarong lapen ningkerungalam thetami jaipon thu Tenjing inti BA LLB penta kacharli ke hungnangji lapen kacharli pensi pirthe sonsuri akisung along kachepa jok ponji dokuta ningje pon thu Choki hola pen Philip Tiso Loti Kimi News Karbi Anglong tum kolamati arlok det pufan kalilo itum nilip arlo along kicharli ji ningke hangatum matela kep angdeng non charli bomatum nanglitum bang pen nang charli dun milo lasilo bangso coaching center long pen nanglitum la all subject mati 7 subject nanglitum long pon po maths pen science la puchot kalilo la pen la bangso a subject tin along sume teacher a phaido rep lo la teacher atum pen si mati nilitum pen si la subject wise ating pen nanglitum panan khan pon po la bangso a coaching center along nanglitum jasame pet apor nang chipidun non lapen nang charli dunik non ahok loi litum karbi etum ke ki charli nat pa pipik lang punitum mathasi labang so kimang pensi ni to labang so coaching center impupon lo asi nilitum puthot da kolamati arlok ke do ke the ke ding atum ki ja tum aphan churu thuing tum alang litum pens mini tum hana puson apor niki pidun lapen nang chirap na chitudun pot nitum putot kurwang tu pijir tu lo Diksita Kasyap Dr. Asat lang kachepa undun pen ningkarong pen phirangkia tumaphan kehan Phaikuni ni phaige thomarni 24 nong Diupani constituency ke parlo Diupani Borchewa Guri Amikar Muruli Bora lapen Indu Borwa Asupi Aklengsi Diksita Kasyap Rajasthan Jaipur Dental College along pen Dr. Asat lang angdeng an nang chepa unlo Lason si alang litum hem ihum lapen rong thak atum anta ning arong chipidun lo Lapen Diksita Kasyap Herangkiang nunang kithandon atengke alang li japra langso Holy Family School along pen matric angdeng an chepa undun lo ansi alang li Rajasthan an Charlie dun si Dr. Asat lang an chepa undun lo pusi Herangkiang nang pachini dun Bokajan pen Lawrence Lekhe Loti Kimi News Karbi Anglong আৰু মই আশা কৰো যে মই এইখিনি মোৰ যিখিনি মই অধ্যয়ন কৰি আহিছো এইখিনি যাতে মই মানুহক মানে এইখিনি অঞ্চলৰ মানুহখিনি মই ধুনিয়াকে শেয়াৰ কৰিব পাৰো মই যোনখিনি নলেজ লৈ আহিছো আপুনি কেতিয়াৰ পৰা ৰাজস্থানত অধ্যয়ন কৰি আছিল মই 2017 ত গৈছো একচুয়ালি 2016 ত গৈছিলো মই কোটাত মই কোচিং কৰিছিলো এবছৰ আৰু তাৰ পাছত মই ডেন্টাল বিভাগত মই সিট পালো জয়পুৰ ডেন্টাল কলেজ তো তাৰ পাছত মই জয়পুৰ তাতে থাকিলো 5 বছৰ অকমান আপোনাৰ পৰিচয় জনাওকচোন মোৰ নাম নমস্কাৰ মোৰ নাম দীক্ষিতা কাশ্যপ মই দেওপানী নিবাসী আৰু মোৰ মা আৰু দেউতা মোৰ মা মিছ ইন্দু বৰুৱা আৰু দেউতা মিষ্টাৰ মুৰলী বৰা দেওপানী হয় আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি মোৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ মই তেতিয়াই ভাবিছিলোঁ যে মই সদায় মানে সমাজ সেৱা ফালে অলপমান কৰিম যিহেতু মই যদি মোৰ এইটো পেছা হ'ব মই যোনখিনি সময় মই
অলপমান সময় মই সদায় মানে সমাজ সেৱাৰ কাৰণে থ'ম আৰু মই সেইটোকে ভাবি মই মেডিকেল লাইনত গ'লোঁ আৰু মই সেইটো ভাবি এতিয়াও আহিছোঁ আৰু মই সেইটো ভাবি আগলৈও মই সমাজ সেৱা কৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ মই NGO এটাতো জড়িত হৈ আছোঁ জাম্বিলি NGO বুলি আৰু সেই তেনেকৈ মই সৰু সুৰাহে তেনেকৈ কৰি আহিছোঁ আৰু আপুনি জানিব দিছে যে আপুনি NGO লগতো জড়িত লগতে আপুনি অধ্যয়নো কৰি আছিলে আপুনি দুটা কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিছে মই জাম্বিলি NGO থ্ৰুদি অলপহে কৰিব পাৰোঁ যিহেতু মই ইয়াত নাথাকোঁ কিন্তু মোৰ ইয়াত থকা সকলে মানে মই আহিলে যেতিয়া আহোঁ তেতিয়া অলপ সময় সিহঁতক মই এই চেনেলৰ যোগেদি মই মোৰ মা দেউতা আৰু ভণ্টি দাদা বাইদেউ জেঠাই জেঠু আৰু মোৰ ওচৰত থকা মানুহ সদায় পোৱা মানুহখিনিক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব খুজিছোঁ তেওঁলোক মোৰ সদায় লগত আছিল আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ইমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰিলোঁ প্ৰথমে মই মোৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব খুজিছোঁ মোক এইটো সুযোগ দিয়া Klarjir Bepi Fashion Star of India along Kachepati Dunji Aphan Kebar Goa along Kevangji Fashion Star of India along Kachepati Dunji Aphan Klarjir Bepi Arta Ningkan Narkep Amethanga Rong Borbo Hapen Bar Tanglo Gotom B Lapen Rita Rong Pipi Atum Asupi Klarjir Bepi Arta Ningkan Narkep Hojai District Borboha Arong Pen Goa along Fashion Star of India along Kachepati Dunji Aphan Barlo Alang li Protima Hansepi Memorial English High School along si Ingdeng Hini Angdeng Charlie Bob Alang li Phan Hirjume Lapen Kerappa Jirdunji Pura Borboha Arongarat Atum Armu Cejengsi Towar Pian Palidunlo Ferangke Athing Nuna Kapacini Dun Atengke Klarjir Bepi Bihek Penta Fashion Lapen Ke Kanahin Aning Hangpik Lapen Along Ke Hayanong Ipusitami Cepalong Dun Bomlo Lasi anutin akar biatum sitamik alang lipan hirjume lapen kerap dunjia phan asar piritarong pipi ahin pen joning ripon. Lason si angtong inti kathar borbohaan palisi. Klarjir bepi aphan hirjume hang pidun. Keruni pen Sanjay Kiling Loti Kimi News Karbi Anglong. Penlo Kandora Bearong Pen Lanon Goa Chepati Dun Phane Dampo Fashion Star of India La Sipini Nilitum Dak Kandora area pen kaulai La si alange cheng si ke dak hanserong cultural holdo la dak pensi ningkani thom da velang pensi ke kana charle bine fashion punon competition pilo te pidun po la det pen difu Miss Karbi Anglong along ta pidun lo alang class 1 a hot pidun lo engke la so ke alang basket walk si long dun lo la det pen ako difu ako alang best dancer along dun lo ako la det pen Guwahati amar pratibha along ta alang best dancer along un lo engke ako fashion ta alang winner lo Ladet penako Jorhat Chepati thulo lata North East Kangana long lata alang si winner lo inke nona bangke state along lo India along lo Fashion Star of India along lo alang non Chepati to state level lo Ladet pen la pini lasi nitum dak pene bar popular rat tumhan chuning lo Karbi Anglong Pwangneo Plain District Karbi pudang nelo angton pen la anso si na cherap na chitu doni pini dorde pophe puta financial hirjumi putana piduni khansi nilitum kachuning ri glorat tum Karjulong ateng pulo non la Klarjir bang non DID ke bangji DID Little James along ta practice woi lo posi Karjulong la se ko son ko anan leng DID bang ke kalilang alang Sorosity International Academy along si alang non selection gelo kasi dak si pon buladet pensi alang han DID long ipon thui pusi nilitum hanai alang a course latum coaching pilang pusi nilitum hanai pu Klarjir bang arta kon arta ningkan troksi a class bang class 2 apuamen ke gotombe apayamen ke ritarong pipi school aman ke Protima Hansepi Memorial English High School
la an pen si nilihin pen gilam tikang ton igla Kachipate mentu lo, kachipate final bang kolosor ni lo ne. Goa ke 9 tarik nilitum dak pen 6 tarik pini 3 tarik dam pen 6 tarik an lepo lasi 7 8 9 alang YouTube long le search la so apot long lasi dak lang lo te thek long ihum hem konglong so ahir tangrak pen kachingkoi pini phai kunia cheklo ni phai ke thomani borpathar police station ke paro national highway 39 atowar p solinian petrol pump adung turning along tuli pen demapur na ke dam bom ihum bolero hem konglong so ke papra pega jok ahir tangrak pen kachingkoi hem konglong so number NL07GB5267 borpathar raikomsai ke tum arjulong se adimaklong pale dunse arana teng pen cyclem ponlo Berta kirep dunla oporan ke hem konglong arlo kajata bangpa tum ahirin tangrak pen aring hauki sabelang bokajan pen Lawrence Lake ke Loti Kimi News Karbi Anglong